Ruski market mere mlečnim proizvodima mjesec jul 2026. godine. Izbor je veliki. Cene su jeftinije nego kod ostalih, međutim, oni to imaju čak istaknuto, mada i ostali to moraju, kaže da su proizvodi mešovitog i biljnog porekla. Znači nije samo mlečno, tako da vodite računa kada kupujete šta je isključivo meso, šta je to takozvano palmino ulje. Evo, čisto neke cene koje imaju. Svakako je savjet da dođete i pogledate sve te mlečne proizvode, jer ima veliki izbor, može da se kupi. Treba probati svakako. Znači, proizvodi, ruski market mere, mjesec jul 2026. godine.